Hürmetli qaynışımdı ballarımdın abzıydарын Bayğazaqov Miraz Zakiryan olun matur юбилей 60 yaşımdan qaynar qutlayбыз dep yadalar бұл xat yolunda. Onun ulu yürekli икәнен barыбыз да беләбез. Ул тугандарына ярдәмсыл, игътибарлы, ихтирамлы, мәрхәмәтле кеше. Тормыш иптәше Разия менән матур тыныс гаилә коргандар. Улар барыгына ла үрнәк, балаларының, иендәренең, тугандарының хөрмәтенә озын-озак авырмай һызланмай яшәвен теләйбез. Бұл дөньялар ана ниндәй матур, ниндәй яқты һаман иртәләр. Бүгенге көн менән яшәй белһәң, шунда гына язмыш иркәләр. Хуҗа булсы зинһар язмышыңа үткәндәрде калдыр, үткәндә йөзең борып зинһар тайпылмасы, бәхет маңлайыңдан үткәндә. Котлау менән Зөлфия еңгә һәм уның балалары Динар һәм Земфира, килене Гөлназ, кияү Илдар, егәндәре Амир, Камила һәм Эрик. Bir qarınıda yaralğanıbız, bir sənin adını görgənibіз, bir hikmətli bölüb aşağanıbız, birgə ilab, birgə gülgənibіз, bir tuğanlar idimiz bir yana. Bir artlı olsa basıqlanıbız, Qayğılardı birgə ortaqlaşıb, Şadlıqlardı birgə toyğanıbız, Bir tuğanlar idimiz bir yana, bir artlı olsa basıqlanıbız, Qayğılardı birgə ortaqlaşıb, Şadlıqlardı birgə toyğanıbız. Bir tuğanın üçün diyen atıldı, Kəm hünür deyib oylay qayğılar, Yoğaltmayıb zinhar doğandarıdır. Bundan da qurun inidəy qayğı var, Bir tuğandar bitibid bir yana, bir artlı olsa basıqlanıbız, Qayğılardı birgə ortaqlaşıb, Şadlı